Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadirin baka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala keno baka jingyok lat jong udrak banwanrung hapo kathan mau kerwat kedai namar ka Jingbymler kam jongka Anti-Narcotics Task Force kabadan ha Southwest Khasi Hills District bantek la kam yu udrak hapo kathan mau kerwat barok kawai bat kaseng galo ongru ka Antf ka dan tang ke kerteng kat ba ka kampat kamle ha ka bayade baka te ke benta na kalyang menteri ketenat social welfare ha bakran chikilat pathai khubor ha ka singi baar uba polling do loang bahalor kini ke Jingkynnoh ketenat kan ha banwat Bniah bat ke Jingkynnoh kila banwan nangno henrai ka badan kam kalong ban pej ikisaki bat ke jingshisha si hangno ngin ha banek ka district wise review allegation kila banwan nangno Ring in a pet kiki facts and figures. The hangno having sham was say for instance DC Lanu SP not come yek authority gitu. Then you have an act. You have an act. Kaba ar pada ke standard practice hi kalau bandum alat ujuk beri upeniatan hak ujuk bercakap. Nomor ki develop yeka vested interest. Kita kiki bang ngila pada, dari ya kecil pun kampur, ya kisnong nama bang ngila don lupa provision bentak district committees, nih, ya itu pada ngan saya Jong lah Jong review meeting district wise, ringkat DC dan SP Jong Barok district university.